Ia ke semifinal ke Baar jong ke Riwar League bala penyai dari Riwar Mini Football Association en sa Pynialehkai haka arpulai terik ubnai bahnyo araja rapusan bat ki tim piopoi syakari ke semifinal kindai ke Pynursla United bat ke Mawshun Sport Club ngikot ngiwer pi ki ba jong ke Riwar pinwan mani ai krishan ya ki kena samla ki bai simenta hakte Pynialehkai haka ke sengi bat dia Pynialehkai en sa Pynialehkai UUP Stadium Work Show.